It is a wonderful day. Mukele umsakato Swatini TV Themkosi Mbuyisa ngiyakubingelela ngiyakuvusela kuphina kuphi la kufinyela khona umsakato eSwatini TV sibuko samaSwati. It's a new year. Siqala umnyaka nje babukeli siyathi ukuthi sikubuya kuye December besolo kuphithitela kumnanzi kunjeya sidlile kwaba mnanzi sangena ke eminyakeni singena netinfo letinsha singena ke sibasha ukwathi lomunye enakabhala wathi hayi libhola lisesenta selivele lisukile ke babukeli sesiphindze futhi sibuyile silithini ibandla sithi nje kuphina kuphi la finyela khona umsakato esanibonane emakhaya sesiphindze sikhona la Themkosi Mbuyisa lona angihambi ngedwana ke babukeli njengenhlala yenda lamhla ke sithi nje sesikhulumisa isihloko lesikhulu se new year resolution siyathi kwekuthina siqala umnyaka kuba khona nje la enhlitweni tethu kwekuthi hayi yathi kulomnyaka lona ngifuna kwenda nako naNkulunkulu ngifuna ngiside kuloko bakhona ke ecela kwabantu labadzala ke sithathe lethuba nje sibonge kakhulu besolo basupporta naseminyakeni lophelile lamhla ke bakhona ecela kwami kukhona Ref Dr JV wakamazibuko usuka la embabane ebandlela the House of Worship Ministries umlomdzala kahambe yedwana uhamba na Dokotela okadlamini usuka lapha emoneni ebandlela lase International Mission Center ngithathe lethuba ke ngicale ngawe welasa Asibonge Mbuyisa eminyakeni lomusha wa 2026 sibingelele nembukele ekhaya simemukele sijabule ukuthi umdali usiphe lomusa ukuthi sibe khona nakulomnyaka amen sitokuchubeka elihlelweni lithini libandla Nkosi ngiyabonga kakhulu welasa ngiyacela kuvusela Nkosi hayi nami ngicale ngawe Mbuyisa ngibuye nakuye Dokotela Mazibuko sibonga kakhulu kuye umbukeli isikhathi lesikahle sesivele singene 2026 yazi ngenile Dokotela Nkosi yami akusayiwe emuva saye emuva cha siyabonga kakhulu mhlambe sisaqala nje welase bengivele ngasho la ukuthi sibuka na indzaba ye New Year resolution ngiyacabanga ukuthi incumo leti lo sithatha konje sibantu noma sibazalwane dide imqokwa ngani empilweni nje Dokotela ukuthi ube uqale kabusha likakhulu nasibuka impilo yelikholwa kumqokwa yini ukuthi vele ungathi ungahle uqala kabusha empilweni siyabonga Mbuyisa kwakunemawashi kadzeni kwathiwa ngemazobo okay lisinalikhala libanga umsindo la nalihamba qha kwalale impilo Mbuyisa iyakudinga nakulokuthiwa i-resetting okay you sit down you reset in life lokhu resetha kukunika lithuba lekubona ukuthi nguphi lapha wende kahle khona nguphi lapha uthi ngakufaka emandla khona nguphi lapha ungakendi kahle khona futhi ungalungisa njani lokwakha ke letinqumo lonke lohambo lunendlela oh yes kude lohambo lolunganandlela impilo kibandi na ungathi nje utawuhamba wethu awusikanga sikhulu utawulimala okay lokwakha lendlela wendela ukuthi kulobu bandi bempilo wena kulesikhathi lonaso utatifaka uqonzane nanako indzaba ema resolutions is important imco kakhulu ngiyafisa Dokotela nawe ukhona lokushoko Nkosi empeleni umbukeli nje akuthole kahle ukuthi nje masithi uqala kabusha kusho ukuthi ukhansela konke lokwendile it's like clean slate ngoba impilo is continuous isikhathi siyaqhubeka siyembili lokuqala kabusha ngilokufana nathi it's a rebirth noma it's a reblending into letsite uthaseng review ngibuke ukuthi ngihambe njani ngidokwathi ukuthi ngiqhubeke ngamandla nyalo kufana ukuthi nje ngidogain emandla ngithola emandla ekuya phambili kodwa akusho ukuthi ngicalela phasi konke lebe sikwendile akusekho sekuvelela kusha kuphela ufike kube nenkinga nalapho ngoba ukhanza ukuthi kubathele progress ngekukhanza ukuthi njengasemabandleni sikhanza sihamba in checklist ngesikhathi ukuthi shaya ama resolutions aswa review aswa evaluate aswa assess and emva kwaloko sengithi na resolution or kube resolution yami mina umfundisi ngedwana bese ngiimpose kulabantu ingabangeni makuphela umnyaka ngiqhamukana lenye kuphela umnyaka ngiqhamukana lenye lele ngiyende last year i review enini
iyabuka ukuthi isebendile yini ngoba mangabe ingakasebenzi le last year yini ke singaqhubeka ize yendeke kuyena lo kodwa vele besiyithathe big Kankosi ngiyabonga kakhulu sovele ungena kiyo benginawo lo mbuto odokotela lokuthi kodwa siwenda kanjani la walamasha ibe lelenzala iresolution ingakafulfilleki uyatibuta nje umbukele ekhaya kwekuthi uyathi solo ngifuna tinto mhlambe ngiyangibekisa nje ngekushada edokotela lo muntu solo ukuthi hayi lo mnyaka utaka ngiyashada nomnyaka lona ngiyashada bukhanzele ukuthi ugcine uphela lo mnyaka akashadi kane bekuyi new resolution yakhe so next year sifuna buke lokunye angakalungisi lokho ema resolutions akafanani boyisi kunjalo akhona ema resolutions la within you within your powers okay to fulfill akhona ema resolutions la depende solely kuNkulunkulu kodwa qhamuka nawe ubambisene naNkulunkulu lolo bekusanga nje kushada ngeke uthi na kanjani eminyakeni lodango la ushada ungathi ngiyafisa eminyakeni lodango ukushada ngoba kunalethi nqabekelwana okay now utawuthi eminyakeni lodango yashada sengizulujaha kukhona lezo mbonile okay kukhona lezo uthandaze weva kwangathi uyangakhona vele tawuvuma yini yena ngoba ngendeka nawe intombatana unqike ekuthene nakube khona ijaha letaqhamuka ne hairstyle tokhulumisa wathi ngani titaqhamuka nini tawuqhamuka invele okay and inaliqhamuka litabalingi loluhlobo lwemuntu lo wena uneliphupho ukuthi angaba indoda yakho yakusasa bese kuba nemehluko ekutheneni ake ngibekise esondweni sina 50 webantu sifisa kuseminyakeni lodako si uphele sesina 100 sekungena na planning libeka ithinza ke emlangeni ukuthi ufuna ubuke unani letakwenda ukuthi khona kumenda lo 50 lo munye okay bese ufaka ekhadi nokuthi okay nginanako nginako yini kukhona konke yini sekufuna kune team lefuna yakhiwe tonke letotini phinze kusilandleleni kulandzeleleke ukuthi ungakhithi inqumo namuhla phinze yothi review egcinene le process akube nale process le kulandzeleleke between now planning and reviewing and evaluating and all those things so ashiyana lama resolutions cha ngiyabonga besavele umlangene wayibekisa kanjalo ukuthi kuyafuna ukuthi ku review mhlawumbe Nkosi kwengeda kuloko kwekuthi isikhathi esiningi vele uyawukhanzela ukuthi sivele siqhamuka nalokusha hayi kulomnyaka lona kufanele kube nje kube kanje ngabe kusilimata kangakanani elikakhulu singumtimba waKristu sibazalwane nje nemabandla onke kwekuthi lokhu siya overlooka le kulosisuka kiko ngani phela akukwendeki naku lokusha lesi sekufuna konyaka kufuna lokusha kusindo lembi into lenhle le ukuthi sifuna lokusha kodwa ke masifuna lokusha lokumcoka ukuthi sikufunelani lokusha noma ngibani lothi asifune lokusha noma lokusha lesikufunako sidakwendane kwendane vele but kungakhanziwe ukuthi ngathini fashion nje okay yeke ukuthi ngoba sicala umnyaka sifuna lokusha angibekise nje lenzaba yekuthi uma usuka lo mnyaka vele wendiwe ube mcoka ngisho kaIsraeli lekadzeni bebenta kanjalo vele lenyanga yabo njena yecala beba celebrate kubagubha kusuka kweminyaka bagqoketha impahla letisha ngaleso sikhathi leso lenyanga bayibite ukuthi iRosh Hashanah lokusho ukuthi is the head of the year konke lokutakwendeka kulomnyaka kusime la kulenyanga lena ukuthi sikhulume kuyo sathini sentani kuyo ngaleyo ndlela leyo so lo mgubho loyo ukhuluma into letinsha kuphela konke kubonakala kokusha konke kusha kukhulunywa into letinsha khona akusindwe le wrong leyo but bendani bathi motivator
umnyaka awushintshi ngoba sikhathi ngeke usishintshe kushintsha wena kude lo lethelwa ngumnyaka kona nguwe lo letha something kulomnyaka kude nje singazi nje 2026 utasilethela nako ngabe usiphathelene akaphathile utho 2026 ngithi lesiphethe so kufuneka le ngomo leto ke sidake ukuthi siphethene sine kulomnyaka ngiyabonga kakhulu udokotela ikhona indzaba lenkulu lapha welase siyayenda la mabandleni so lena itiqubulo ukuthi mhlambe it's a year of what of harvest or bumper harvest year of what so letiqubulo leto welase tichamuka kubani kuNkulunkulu nibafundisi nisuke nixhumene nababe eNkulunkulu yini lokunye seselapho ngabe akusibangeli ni pressure thina sibazalwane kwekuthi nangilomnyaka uyaqhubeka ngiyabona uyahamba solo angifiki ikubhamba harvest ngicina ngathi angikholwa ambamba welase kuyashiyana Mbuyisa bengisafisa ukuthi kunakule sekakuthindile umlangeni kunemehluko kuma resolutions nema declarations to declare lokunye lo sokuthinza nje manje lokwabo bumper harvest and other things kungangena kuma declarations but akwati kungena kuma resolutions ngoba ema resolutions are more than just declaring ngumgwaqo lefuna ukuthi sihambe ngawo lo mgwaqo sihambe ngawo sivumelene ustokwati ukuthi ubamba ngakuphi wena mina ngibamba ngakuphi lokutawukwati futhi nokuthi sikhona ukuthi kutawendwa ngibani sikubheke kube sekulunge nini lokutawukwenda ukuthi ekugcineni nase sithi akwendeki kahle sikhone kumekhuda lo longakendi phinde simkhuthate nalo lo wendile simkhuthate futhi those are resolutions bese kuba khona ke lama declarations ke lokhanda nje ukuthi ngiva umoya wami ufuthumele umnanzi ngikhuluma tinto letinhle ngekwembhalo prophetic nako lokungaphinde futhi sikufake sibuko lokuba prophetic ngoba ngwendeka ukhande ukuthi ngoba kwaze kwaba prophetic kufuna kuba na element yekuba spirit motivated once what's in the prophetic prophecy it has to be spirit motivated. And uma spirit is motivated, it has to be according to the word. And kwaba according to the word, sishocked awuphumelela. Kanti kukhona ukuthi ngakhuluma out of excitement. Ngikhotha umbhalo. Botijabulele nje wena. Yeah, but ngawukhotha umbhalo. I-assurance ukuthi utawuphumelela ngisisho. Noma uvela abanye ba declare abasho njalo. You see. Wasuyahawukela. So uyangena. Kanti le resolution vele ifuna ukuthi ihambelana nama systems ethu. Masine constitution nje siyayichecka nakhona ukuthi ibhakhishwa yini ngoba lama systems kuzasebenze ngoba I resolution phela njengase parliament sekuresolviwe ukuthi kutakwendiwa nako le parliament lende lokho ifuna ibe responsible. Ngiyalithanda abodokotela lelithi kahle kahle le nto ye resolution ngekwethu sonke ngeke kufike wena ungumholi wethu so tasitshela nge resolution liqiniso Mbuyisa I-vision lendawutshelwa ngimi ngayo kodwa kule vision ngeke ngibe nawo onke lama ideas ekurana le vision ngiko ke nangi-establisha noma ngisherisha nani ngisherisha ngalokuthi nani buy in so that nase siqhubeka sihambe kanye kanye kodwa vele ichamuke nami ngoba ngimlo bitiwe hayi lo khonjiwe ngimlo bitiwe so le vision vele but le vision ngeke ngisebente nami ngedvana funa ngisebente nani njengelibandla so sifuna udelegate bantu la kule vision ngathi vision icala ipersonal kodwa ibe bandi bese seyiba corporate
kufuna ukuthi nyalo ibangene nabo ngeke urane fully ngepersonal vision ngoba then kusho ukuthi labantu kahle basekela wena abakhonda uNkulunkulu mangabe kusesondweni. Cha ngiyabonga kakhulu bodokotela mbukile ekhaya ke uyativela ke kubantu labadzala kumnanzi ke kuhlala nabodokotela lengikholwa ke ukuthi nawe uphethe iphepha nepen khona lokubhalako kuloko kulesikhuluma ngako. Siyabuya ke mbukeli siyakonta itolo nasibuye itolo siyawubuka nje ukuthi ngabe vele emakholwa ayabhalansa kanjani kuma spiritual resolutions nema goals abo nje empilo basaphila emalangeni. Hlala nathi siyabuya. Sihleli lakho mbukeli lothandzako lithini libandla sibuka indzaba yema New Year resolutions ngihlele abantu abadzala labo dokotela welase izaba sikhulumako ijulile kakhulu kunalale ema resolution esikhuluma ngako welase kunana kule sikubita ukuthi ma spiritual resolutions ngabe vele libandla laNkulunkulu bazalwane bakhona njani kubalansisa kuma spiritual resolutions nempilo yabo nje generally ngoba nabo banema goals abo lefune bawo achieve empilweni. Mbuyisa letinto lokukhuluma ukuthi inkulu kakhulu for lesikhathi lesinayo. Sincane kakhulu. Ngoba tifuna ukuchaza. Nkosi yami. Waze waba likholwa. Yebo baba. Unikele impilo yakho kuNkulunkulu. Nkosi yami. Kufithisha wena kuNkulunkulu akufithishi uNkulunkulu kuwe. Okay. Now fithisha la kuNkulunkulu. uNkulunkulu has you in mind. Sure. Kude lapha uNkulunkulu atawuthi nyaloke sokamoya nyaloke so senyameni kungako iBhayibheli lithi singalilingisi lelive kodwa siguqulwe ngekonto sibe sisha simo sengqondo yethu sitokhona kuhlula kuko konke kushadeni ngichecka uNkulunkulu uinvolved in kubusiness uNkulunkulu uinvolved in kucareer uNkulunkulu uinvolved in kunjalo dokotela. So kuyaphela lokho ukuthi bese siyathi ukuthi lokhu kuthinta umphefumulo lokuthinta inyama kuthinta imizwa but le package it is God at the center waba se center sengithumela lokhu kungena lokhu kungako ke nawakhathi inqumo njengemzalwane leti inqumo utithatha ngesimo nangekuholwa uNkulunkulu usihola njani usihola ngamoya wakhe usihola ngelivi lakhe leliqini ngoba uthi indawo lathi liqiniso leliqiniso takunikhulula leliqiniso litsinzana la impilo ngoba ngakholwa ngizulu bese ngezulwini ngiphila khona la nede ufuna bese ngihamba ngaleti miso taNkulunkulu ekusebenzeni kwami kwemihla ngemihla. Ngosiyama ngiyabonga kakhulu Nkosi. Unga ignore le leadership structure ngoba noma ngabe nginawo ema resolutions amla personal kodwa lama resolutions ngeke bese override noma asa cancela lokho mase sisebenza as a group njengelibandla simunye lapho so ngikolo ukuthi le yakho ufuna uyibone lokuthi wo ifitha kuphi kule kulombono lomkhulu kuze ukuthi sitosebenza kahle ngoba lesondo masondo lamanenga ayagaya kodwa ahamba ngemaspit la ngafanani kodwa akhicita into yinye ekugcineni so ngiko ke kumcoka lokho ukuthi masenda lama personal resolutions siphinde futhi siwabuke broadly ukuthi angenelana njani nale vision lengiyona engiyaNkulunkulu yelibandla wena ucontributani kuloko kuze ukuthi lo msebenzi lomkhulu uphumelele. Ngosami ngiyabonga kakhulu Nkosi ngiyabonga kakhulu dokotela ngiwathanzile emagama la kwaveta mwelase wathi ngimlele ngisuka ngithi blend eNkulunkulu ngihambe mina ngene kuye uNkulunkulu akasuke na etekimi kunema spiritual disciplines welase ngifuna ukuchecka lokuthi ngabe aya contributor yini ukuthi
i New Year resolution yami igcine iphumelela ngidawubala mhlambe ngibale bo prayer ngibale bo fasting ngibale bo Bible study. Umlangene khona emagama lawa asebenzisile sisakhuluma la wakhuluma ngema systems wakhuluma ngabo culture Inkunjalo. These are the things leti involved la waze wathi ngumntwana kaNkulunkulu Yeah. you adopt a new culture. Okay. You are awunabalikhola unga adopt a new culture. Kuva kahle. Kunema systems manje la governisha lokuphila kwakho. Letinto leti tinema practices ato. Lokufaka le mithandazo lokufaka bala kufunza iBhayibheli lokufaka ekhathi kuhlanganyela enkonzweni nema activities asesontweni. So ke uma utawakha ke tinqumo so ukulikholwa awutiyekeli ngibread na butter lo wala ukuphila kwasekukholweni empeleni nalengqondo ukuze ibe netinto lefisa kutenda tigayidwa ngilelivi. Okay. Uti confirm letinye emthandazweni. Ngoba le culture nje it developa ngilama values. Okay. Ngama values la akha I culture. Kanzi lama values aqhamuka kule vision yena ukuthi sinana I vision nayi out of le vision ngeke thina siphila kanje ngoba sifuna kwenda lo mgomolo uphumelele ngalendlela le sesiba nalama values ke le migomo yekuphila emva kwaloko sekwakheka le culture I culture ke inemandla ngoba I culture ngeke kahle umthetho ngeke uyishintshe I culture kodwa I culture ingawushintsha umthetho. Okay. So ngiko ke lokho ukuthi la ebandleni asisaphili ngemthetho kodwa siphila ngalama values la sa develop a culture masinjena sibantu be integrity sibantu laba faithful asikhwabanisi thine balana lokho kungaba I personal resolution yemuntu yena kodwa iya eda ku culture yale organization yale libandla emva kwaloko itawenda ukuthi le system ihambe kahle ngoba labantu banema values la kangiwe la kahambelana nalomgomo wethu ekuphila vele. Cha ngiyabonga kakhulu dokotela lokusho ukuthi singasho nje ukuthi bantu siyabakhuthaza ukuthi phela uke wathi dokotela nasicala siya researcher siyabakhuthaza abantu ukuthi phela ababe nawo ema New Year resolution. Ngiyafisa singakayiphethe sesiyanga ngosoyiphetheni indzaba lesikhuluma ngayo. Sike sibuke nje mhlambe impilo yenu nibo dokotela siyathi ukuthi ni ma senior pastors ni ma theologians ngekufunza kwekuthi ngabe uyatibuta nje umbukele ekhaya kwekuthi ngabe ninawo nini ema New Year resolutions and over the past years kunisite kanjani noma kangakanani ku leadership na ku ministry dokotela sivalelisa. Siyabonga Mbuyisa kule minyaka umuntu aphethe Mbuyisa ngina 40 years ngiphethe libandla. Nguvala. Hayi 40 years wokukholo 40 years okwelusa libandla. Lokwende ngibone liqashu lelikhulu ku ministry lengibe kuyo ngikangaba seBhunya ngakhanza abantu sicagogwana bebangi30 babo sekuphelele konke amadosa nabomaka nangisuka khona sasingedulu kwa 300 engafika la Mbabane sabane bantu laba lapha kubo 98 sike samshaya 1.2 membership ngaphandle kwabantwana bebangi 400 membership in 1200 lokungisitile ngilokusebenta ngaleyo ndlela nakusuka umnyaka ikhona ivision ikhona imission bese kuba nalesiqubulo seminyaka ukuthi kulonyaka lo kusuka la siyofika la naku ngibuka emuva ngithi thank God si libandla ngilinike naku nanaku kusilethele igrowth lokho ebandleni
nanyalo longikhuluma la ngikhona khona nyalo sinesiqubulo lesithi seek first the kingdom. Lokungifikise lapho kubona ukuthi there is the gospel according to, and then so ngafaka emagama ebantu, and le gospel according to has opinions abantu, kanti le gospel according to Jesus Christ. Amen. Ngiyabonga kakhulu Dr. Sengithi esikhathi ngiyacela Dr. na ushaya amagama ayikuvalelisa. Kulo 30 years mina ngumfundisi, 27 years ngishadile, ngikuhlanganisile kusuka ngicala nje nasemshadweni wami kwekuthi every year ngoloku survival eksele sa survival every year ngiyahlala nemkami sibuke sihambe kanjani kulomnyaka sifuna ukuthi kwendeke neminyakeni lodaba uthine personal sibuye siyithathe lento leyo siyilethe kubantwana singene nabo sidiscuss sikhulume ukuthi kulomnyaka sende njani siphathene njani kulomnyaka lodaba sithaweni kanjani bese ngiyakuthatha futhi lokho sengiyisa ebandleni nasebandleni sibe kunene sihambe njani ake si evaluate ake sibuke ukuthi ke sesingachubeka kanjani yini into vele engadithanzi yini bona into laba ngadithanzi yini lenguthandzako yile lokho kuyasida ngoba kuba practical yonke into singahambi nje kungathi asibone kwenda ke lokho ukuthi ke nalama disciplines ke abe emphasized kahle but bawabone ke mina emhole kuqale mina ngoba mina ngiqala ngikwenda le ekhaya kwendlulele ke ebandleni ngoba lisondo lelikhulu lidako ngumholi ngilomndeni wakho kuqala wehluleka lekhaya sovele wehlulekile. Amen. Bonga kakhulu. Mbukele ekhaya ke uyativela ke kubantu labadzala la ebodokotela bashaya kamnanzi kanjalo ukuthi lempilo seyinesikhathi bakiyo lekholwa banesikhathi futhi banguministry ngikholwa ke mbukele kwekuthi kukhona elokutholile kwekuthi kubalekile kwekuthi siwakhe phela ema New Year resolutions sitokhona kubona nakuphetha umnyaka ukuthi sicale la manje sesilana kulokusele ngithemba ukuthi simbuyisa ngithi uNkulunkulu emusa uNkulunkulu ekuthula akasiphathe sonke babukele saqala wona umnyaka sasho njalo sithi happy new year nisale kahle. Kubiza ngonyaka sithi Jesu ke likhulu awuye Jesu ke ayibosiyama likhulu